Mo tiba mi thobu dike tini pakamalu ko tatu mo ko ta umu tatu lui khataka do sadu chisi khui lo so pake yo ta suye patabu yo patai puero ta siblike na lo tani te sadu tanui chisadu te sadu pamalu ko do ke patile sadu chisi khui do tatu lui khataka do siblike na lo saya aku do pa tu lupa ani pa kweli dina pa naga tu lupa ne ke pa tagita bata kuti tata sa na ta so swita kuti kamata le papuda kitini masada su pa le krisa mi ke pa yo age ami okay patu ko su tatu lui khata ne no ako pione tatu terkani ni mera pabata tilo pa ni toro pakama mutu muta kasayo awolo tatu chika terkani merito paketo kasayo ahi poko po awo kasayo te pa lo da terkani mera pagadu to loga do pagasa tabu yesu kri ne lo do lui khatakani ni tatu lukataka medido pakama yuata golo nabata buona le nakama yuata agolo you were shaped for serving God in a law when it tatu lui ane da asado chisi kui to ne tawi kutone dulo tamale tamelo na akutane ane da nakama kasayo tama agone asadu chisi kui te dale accepting your assignments no dale tamelo na ne nakama mao ine la do isosi sene agedi pembe kasayo asita ba te lo wele pakamule yesu kri pule tama reta ata umule awe katopa sewele ago apune la episu sadu chi sabut si bata tilo pa no dito pakamata le kasai su kri pule kasai su kri ago ine la do isosi agata to ne yedune plato ila kapolo hokui do tamalene hiloya le yema o wiline lo akobya ksata bu Yesu Kristo koneda tamale saywa hilo le kama wenene mawe wiline lo do we tano pa kadu ne meda you were put on earth to make a contribution no nabata palona le hoko kle dito nekehito tani lo akobya te le bata tu lo ne medito te ne ke to ta tu ta to ne do bata ti lo pa le hoku kle ine ditro pa ke hito tama no tama le agi hito ta le agi ine lo ke awe no pa lo ka te ka ne me da you were created to serve God nabata tilo nale nakama yua ata ine lo aku tani da kesayua edole pakama atama pakaloga do o do pakheto tama le aloga do lo yekuta tinale tikri tina takridi le yena tatamuda le do takridi le no pletone yekuta to na dito ne keto witaga le pakalita pa agolo ai wirmia sadute sabu jeune sayo ateba wirmia le tekle no pleto no le no mo ye pa lo sona ye ti lo na ye khutena lidro kamata ago ne ke to ta pita ma na ka teto ta na ka tu to ta je ago ne no we ne muda upa seweda ine lo Witane tamagi ta tamata pai me wena tamani lo. Me kasayo asuta ba tilo le kamulo plai kri pule tamagi ta mule we kato pasawele pago pune lo tamagi tama le pakamba mao ni me ra kasayo tama lo do chigara kane na ba ta ke khoke na le na kama yo ta lo you were saved no
to serve God no nabata uki kokena le ta deba ta ta to ta kitana ta hawo ta lo muloma no awenya pune kesata bu sikri pui ke po le tu so sri da we do du ke to pa le apo di to do pakama kesayo atamani lo resource te wa we da uke koke po do ko to pa di to pakame eta da we te mele ta pita male pamati li te pa ko ba me mele ata to do able fu da we khoi ne lo we chi ti de se de te sapo qui ne lo ta pa te mi te mi ne na mata ko na le na kama you are called to serve God in a law when na mata ko na le na kama ka sayo ta mai lo le ta do to su ta aku na so kamo le yuata ko i me we ta mi te da missionary ta pa ta putra ta pa so to mu ta pa do poale ama yuata le sel le to le ta putra putra basa di so si ba poale wa kripo ko wa de i ta ko le tama awone lo ta ko na su ta ke ko ke di le re o khu ta bloko do na ba ta ko na su krita ma le sel le ka to ni lo wa kripo le tama to o tamata i meta thoda lo ta do ami kripo ni lo we ne pale ame pa kripo sia ni me pale apu sai su kri aki ni lo na tama mi to ko ta ni do na me pale atatu lo krita ma do o ne da thoda i ka sai su kri ni lo do ta no pa lui mi te mi ne na ba ta ma lo na ka ma yuata lo you were commanded to serve God away in the bata malu na uta ka sa su kri malu pa do si da le hoku no binya no do si te lo tata kuso te ki lo we ne pa yo pu kwa te he di to pa ka ma le ke pa ta ma ba mi di to ka ma ta ke pa ta ma do hi lo ta ta mu le pa aga apui lo ma te sa du chi si ko ku ta ni do ba umu le pa aga go le tama ke sai wa ta Mother Teresa ta blosi we ta mu so si o ku da do tama yo ta le ta ni ke mui pu le lo ku ta ni do tama ta do ta hito ta me ta pa pla to ke ta tu lui mi te mi le na ta umu pu ne lo no we do tu e ta klo ta do tu ko pue I te kate weda le ata da we not a bloba padu to weda dito pa ke hi to ta avo ine lo we ane ne me ta ge ko te mi do ka do do ata no pa we lui mi ne lo ata no pa lui mi do ta no pa ka ko ne preparing for eternity ta ka te ka to ta le ta lo tu lo yo wo a ko byo ni ne ta u mu le a ko byo na ba ma ni u da na ba ka te ka to na ta le ta lo tu lo yo wo lo pe ta mu lo ho ko kle ka te we ka na ka sa ta ne le yo a me nya ni lo a we ka ma kwa ke Minama tale paga wo vete len ta umui ne lo liso si weda baba he ta si su yua le pagasada poe kuwa de lo sukamuto tagi I eta di ba tweke ta te ke tani ka sa yua ka tu ta tro kwa we me besoka pesa ka to da pui bada poe do pe sei ka to le paga wo ta pa le ni lo pe ka to I pata khikenya le pe lo ke pata khu ta pa I ka to ka da ke we pata ma a ke so me te me yo do ye pote da ye me te me ye ba ta li be ya le ta ma ta pa do ta ma ta khu ye ta me te me ka te ka to tho ye ta le ke he ne ta bui go lo khu ta ne ne ka sa yo mi ti kwa pa da pe ke excuse te pa le pata ma apo do pata tu pakamata le paga go tu pishini pension no akobya pako bui o ta kwa pamata le pa dine te te no akuta ne ane da
away let your assignment you have to prepare for eternity no the bakatekaton dalo tulo yo golo do tanopa rasi mera service and significance no dama do tapla lolo soso no akabia namari solo meo namari kwa ye lo na ta mula ta mi wo ne lo kami we ta mani le kami we ta ma ta lu kwea ta ta se te mi ta mi uta pla ta tu ta toa ta ta pa yi to we da do ta lo tu lo yo ta mi ta lo so no ta mi ba ta ma le po ga awo me we kle ta bo su ta kami ta lo so no go ini lo ko bia ne service and significance yani na mi mata le sa ta bo su kri a mi awo ne da o ne kami significance la kami ta ma le lo so ne mi mata le no go da no we kri ta tu ta to ta la ta mi hu ta plata do ta mu da away te pa ku ta that is not the significant no ku ta ne tiku te lo ko da le ne away ablu ta hama we ba ka ba mi ta le na ma ta lo so ba ta du sebu pa taga do taga di no ku taga ko ki lo so da pa tu ne lo ku ta ne pa ba ma ta le ta u pu le pa no ko pu le si pu ko pu lo so ne lo no aku ta ne da no li a do ta kri la ba so yu ta ba ta ma tro ta pa o so mu si pa ka tu ta tabli ba so ki ju me pa po so si su ta ne ta le pa ga no ra kha ata ke pa ta ri ba so da wi o do mu kwata ba twe si poko ta kota ke wilia edo matilo ta wirmia o do ta tu i ta si so yona ke pu pleta no na mi me mu ke melo rodane pa ko de o do ta visa basa pasa kene da ka ba mata lo so le ke sa yo ago ne you have to accept your assignments in it lo ba tulo tale ta mulo pa ta di ma pa le yo la ka po lo mo sa su ke po ko di ko no ade ke pa ke yo ta su e pa yo possible ke na lo te o do ata lo le ta ne ko ka sa su ke po di to pa ko me po te pa le tu to so haru no to da le ni he to ta tu ta lo ma so pa su ke po ta mu pu Rito mukolori ro pako mu he to ta lo so le sa yo a bo mi go tiku te lo ko da le pata ma ta mi la le yo a mi o ke me ta lo so le yo a bo mi le pa ma o le yo a la ka po ka tini ma so le su pa le krisa mi ko ke pa yo a nge amen